Amen. Ti ne kapor ki bentang dan halanti Malaysia Bible study ramrai snongo yo blay bo blay chi yo ban pala penyo ai ke nikalat penyo ai ke ban share ya ketien ke jong blay langi dan hang nuang nuru trai dan rekat. Amen. Ini kapor ke mentangi mangai pastor yang kat kiparangi yo yelet lang sharam rai ne ke bentai ke shikri Bible study. Kat bangi nak dan tiro andai kuat ban ai pi ke tien ke jong blay ke bangi kuat ban piliu cingmut nganget ke long ke cikirku na ka banta jong pi baro ki ba sapek ki ban yo i ke di ka video. Tien ke jong blay ke bang kuat ban share ne ka por ka di pastor india ne ka por ko ban kili cingkli pastor ma ke baju lap ju syambar bor man ke por ke bangi ju ai ju sikri ma leng ba ka YouTube nani lembaga ting ya doa ki phone tu mang ngi lap ngi syam barabar ba sibun ba ki brio ma ki ba ju phaduai ha kapon ba ki phaduai ki yo ai gati men kia enrai tang hadin ka tu ka ni por ba de ki sitom yang ka ju ka cingpang ki ngaku aman kli pastor mo pastor na ka i ka daw mo ba ki salong kum tama aba ka tu ka por ba ki doai kila yo ai ka kamba kila yo ai cing kia ai la ai ngoro yo try Henry tang hadin kat tu kan ni padi kila sedang biang banut ya kajuk ka cingpang na kai ga daw mo pastor. Ai ngo yu tran sya kata kading si sya mo bagin yo ban ya. Grand bat kadi hok e piro ba pin yo ngau ya se dei ma piro ba don ni gada kajuk ka kis mo. Kata kadi ga jingkeli ka ba krang bar ka ba don kam si sya. Bat si sya mo ba bon ki brio ha ba kila yo khya kidang yo biang ni ga jingpang. Bat ting ting ki pat dawai sya dawai la ni arsin lai sin ni kejuk ke jingpang om dei bompat yok ya ani kila yok ya kata ni ti kadau pa ke babalei ba ki breu ki pang biang ki yok biang ye kejuk kejuk ke jingpang la ni da ka wei su ke jingpang hadien ba kila yok ya hadien ke ba bleu la pen khia ni ba yok ngau ye ke jing dawai kadau ke baning kong e ka de ba kim nang ban ngongo hi la ngim nang ban sngongo yo tong nong pen khia em kanam ong yo unong duai le ni kanong duai ri yo nong pen khia ngai fi smutu abong unong pen khia ka bomot bo deu play bo pen khia yi fi deu play ki sakri jong utrai ki long kum ka tu ban pen smutu ka long bai kum ka don ka we ka dam bat ki pai ti ngan chu pen ong yi fi ba ka dam bat ki pai nei tiki sakri jong turai ki long bikum ki tiki panj ki balam ye ko na ka damba vi tika long ha ka ta rukom ka bamut ba ki sakri jong le ki duai bat ke jing pen khia ka de jong blai tila dangi ngim don ke jing sngongo yo blai sha ong trai ngi sngongo ye me la pen khia ye nga bat ngada sngongo si sha yo blai ban don ni ka ta mesti mu sngongo em bat ka akor beriuro ngilong klam akor ne la ngim don ka ta ke jing sngongo nei di kanu tamu beli jengi bola pen kia e yangi wala yo i ke jengot ke jengyam ke jeng duai dile dangi ngim sngongo em kadi katukin ka daw ba ka ba ublim syam srubai ke di ke jeng yok ya kata ka banding kong sa ka ba ar pade ki klem la sumar ni ki klem la sumar badlani ki klem bat jutang nomor baro bor unong pang lani kanong pang ki ong be trai la pen kia yanga ngan sakri me dei ki jong bai trai ni la min pen khia yang ai ga ge jingpang la min le is e yang ngan sakri be jame ngan da le bha ngan melin shu di kila yan kila ut kila le ki breu jong le ban yo jing duai pada dien bala yo jing duai ni ki breu jong ublei blei sha jubam ble kamba mu yo sngo e ta ge jing duai pada dien me ki yo khia hadin cibanai arbanai kila nang jengai wat teng ha bagi ong sawan Bible study sawan ni ge jing seng mo tingkong hi gitu ipo nang wan adien tu dan suki nang ja ni dikadu ki ja sendon ki bitiem katu kan ni por ki yo miang gede gejo ke jingpang da piwat kai ka daun ka di ka taken namar balik ki klembat jutang ni buat ki penken da la de namar ki ong la da men pen khia yang atrai ngan sa sakri me ti ka bau bleu la pen khia ti ki klem sakri de tiga di kata ka daun ka ba balai be ki yo biang ye ke jo ke jingpang le da ka wei pat ke jingpang le ni ki jing e ha ga jing em ke jo breu le ni ka breu vi tila dangi bakla ye kata em ngan ong fi ka syukut ka ba duai silan tertat kumtur lagi jing e ke di jo
nomor ko mangi penkan mau kabai mel ko ang ba ublay umde ubre umi blay umde ublay bom cukut baru pet tiengi taga daw habangi kaangi kerpan blay yo sngau bat habangi kentat na ublay pikan mau gi pet tang ya story jo gi kon Israel hamen ba kidon ha ge jing jan jar juga jing ya mam ki ang sho blay yo sngau bar pen kia iki Baradin maki lale kelat dia boleh ino iki. Ti kadi nak kata daw ba ke jing yo biang ke juk ke jing pang le ni ki wei pat ki jing kadi tang nak daw nomor balai mangimbat jutang bi. Jila di pidon ni ke jing long ang penam yo la no ro. Neta ka balai bat ke ba khadu hajin sha don sibun na mangimla man dia kerendut matahang ni mo kong iba. Dan pikwa ban sekarang sakran ko bigopon. Ka ba khadu kade ka ba ni kensteng ni shimsteng. Kis ngutot ang kinsting shimsting kalong kum negen namar ki ong ama syukia yo AV syupen kia te di badalut spa dalut pro tinggi la syuyo kia ta kadang ya ni kinsting ya kada gajing pen kia gajung blei henry kamdi gajing pen kia ka syupen kia malu malau blei la pen kia sisa pikong iban don sibun sisa wat gajing sakri ke bangi ai gajing sakri ma gajing duai ne nak por blei instant miracle kita ke bam layak instant miracle beli pelat beli ki diat kan tu kom kan mau de ka jing dawai jengi kadon hade ka mala ka besan sha jurong mut ting ting ki hapan yara nei perbawan kan mau ibru ki hapan yara dia de ki wei ki nong yara lang iki ti ki wan nang tu tang ban yat ban ki rom long de din ke jing dawai jisu la pan kia iki hapor ba ke lik pai ni kan mau mo ki shat ki ren sit ki lik pai hi daladi kita ke bamla banyak ke bakum kita hi kita bodon kita ke jingpang ke bat punjat ha kamet try pen kia instant miracle bet ti kum kitu ken nei haba utrai pen kia amdi pi men kia kai pi la pen kia sisa bi kira dengi don ni kata ke jing bom sngongo la ni kata ke la dengi kinsting no ya kata ke jing pen kia jong blei am ani kapno sumodur ken nei sumodur dengi tanggi beriuro habang ngarap habang le ai tinri padi non di kata react jom tu beriun te man man sngongo le ni man sngoburam ye ketika ka bola le te kinsting kin thala no gum tu gen di kum kata gen di hau blei ro kalau gum tadi di gini ki jing ki wan ja arfin leisien kedi na kata daun ha ge jing sisa ka bible ko ong what I be jing kin mi arfin nei in late not non di tang na kata daun bangingim suto ya kita kalian tiblay am kidi gijing pang kiwan kala kitrei don ting teng ka kham khrang ru kam long ka bapla ka bu jisu kana wang idiki ha ka go por ong mo pen kia itu basong ksut ne tu wang ba khadu wan du ksut ba kham khrau ban ye ka ba men swa bi di kadi na kata dang kwa ban pen kan mau pi gi kon ge jung blay la da pidan hang dong ne go por pi osngau ya gane ge jing benta jung ye gane ka tian ga jong trai ga go por ga di kata ya da pikwa na pading chibion yo kya complete sim ni ka senyam ban sngongo yo trai ban bat jutang bat omde ban kinsting ngi da sngongo yo trai kata ga di ga jing wa ban pen I ko I ba boleh siman pastor ma ke jing pen sai jong bi de sang ala sutu sama ngangit bro kumjo ba pi baro akiba bet ikanika video ngit video ting sai tengyo lisi don update jong pima kiba keliru yala de kimtip naik ke daw balay nga sitam biang habang ala yo pediang nga gitim kia an nga sitam biang yo si don update jong pi kiba keliru ya kata arai ipasol la pan sai update jong pi update jong an ka pon tang ngit pi sai ikai ka ba ko ban ong pi ka long ba ya ine outrai yes no outrai ulong nga timin kia jong pi ulong kacing kerku bacang pi, amen. Beli ni aman kerku ya pi web ibaro agan ngapor ke pementang yang ngai pilong cing kerku, nang bagan ni kacing share lang jong api pastor agan ngapor mentang, ngai pilong cing kerku beli ni aman kerku ya pi, amen. Saya ikut ni kendepat kawai ke video, amen. Leisibon.